Югиси бәлне бұлзан тюжек сарны бұлыттым деші халықра. Чынақта мән бұласыне бәзен шинзене ансатрақ пөлечі. Шабақ қадырлензен дейінгек сенгекпе келешмеші мұлдарақ. Шакна шуда езе шыржывра шылап жөзен віріне віземер деші. Чувашкенре вареню бышланыне республика бушлыхи Олег Николаев сингерлі ларудыру багережі себе, азырғадара себе, пужар хорысырлықне сирис себе шлеген комиссин ларывен жегалары. Осталыға дуптаны шене меслецене әжігертіне пәлдерешлі бұлныне балыртырывыл. Хел шургунене шулу бачы, шандалық улжын задырать, иргене себе күндірлажы цаярать. Шырмазынжи пор шаплах ширіп пек туынать, анжақ ку пиде улдавлы. Шургунеге уже хевел байыргезе мына күнзерен шукедейші. Ондырық шүреме пиде хыружы, шывайне бұтма бұлдаран. Премыш тапқырынде шылап жезем шыбақ бір айне кайна шин начал жеш. Кумда вғытыра жывран турцагларны пілдерешлі. Шакна дума шыне демируцем болужашы. Паян, бой биликмыш, тогда унуттымыш мартыра путем расшейбе командный штаблы учения тереть. Ша учение халалана шурхи, шивжур, тогда шулахи, пужар, тапхырынче, пулса ирдеген ингексембе крешме. Шарнамай паян шарында, шак ингексембе крешеген вызен куравы бульче. Курава май, шак вызем, хатер тезе хаклана. Шурге ию вғычы шывғарать. Чувашинре шывайне кайган ялзем сахалмар. Икемыш тапқырда шыбақ шыв түткіне лекне шинзене қыдарасыне, візене вғытлық вырынзене күжарасыне туптарыш. Онда да Чуваш республикинде ядарлы кемезембек лармалы меслецене төл бұлдымыр. Тебір тапқырынде ол путны шывайне юлны вырында вғыт илзе паян шак шуа урух вырына кучара сизинден ядарла насосембе озене дамба урула качарза шак объектсене хыдара сизинден гдардымыр. Ша вғытрах паян ебір күнда худыштардымыр шалды сен министерствене мүшін дезесен выл вырына урух синзем кемелемар дезе өзен бұқсады деш. Игибинде вун иккемеш, игибинде вун вишемеш, игибинде вун иккемеш, игибинде вун вишемеш, игибинде вун закрымеш шулзенже шурхи шыв чаваш ене шаркадартныче. Шак инге крин захланс телевбеде ирде шак вренюзем. Педем дыдым тачы жигнзай шлезен гына ингеге шиндерме, шинзене хавард пулушма майбур. Республика Гармвалли, Алексей Зотиков, Дмитрий Ковалев, Юрий Марков.